Ukufika kwami eLesotho ngalinda e-taxi rank ngalinda la bengisendleleni from Hlotse siye endaweni yaseThabatseka mabeyibiza ke bathi kusediseling eMoreneng ngahamba hey intaba zaseLesotho hayi imoto mayikhuphuka lapho ungathi izapheqeka iwe but ya kwambeke kahle kona kwambeke kahle and ziyabaleka ke imoto zapha hayi ziyabaleka igarage since ngishiye Hlotse if besistake lapho angazi besizokwenza kanjani hey inature nje intaba zakhona lapho ke bengikhona la yaseliseleni i-view yakhona le ezilalini nature nje ubuhle be-nature lana ke bekungasesikolweni olana mina noLithulo besifunana ne-network besikhala ke la besikhala umjita seyintabeni nginibonisa i-view ukuthi vele yimi ubufakazi ningathi umuntu edithile bekubufakazi nawu noLithulo la sofuna i-network salungisa izinto naye efonini hey ziyakhala la bring it live besiyokha amanzi abantu laba abakhanyisayo behlayo street poles azikho akho sejozi lapho so siyehla ke ngedonki siyothatha amanzi ezantsi siyowakha ngedonki naku siyayilayisha la silayisha yona idonki ibiza idonki ezimbini siyasibuya ngoba amanzi ayaphela kusalungiswa ukutya pha phezulu since bekuvele lo mphanga hey yafika imini bikade ixelwa lapha bese sisuka endlini kubhekwa le emadlakeni la kuyobekwa khona inkosikazi kaMfowethu ikhaya lakhe lokugqibela yeah it was a sad day indeed kepha uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile sitshe sihle angeke sisadlela nesibhalo ziyatsho uyababiza uthi mabeze bonke abakhathaleyo abasindayo uyobanika ukuphumla umsebenzi uphethiwe inyama ityiwe sibuyele eJozi ke la back to Jozi hey ibizwa iKatsi Dam ke le hey Katsi Dam hayi amanzi eLesotho adlala abantwana amanzi yajikele ngapha iKatsi Dam amanzi eSouth Africa ke ngawo la ayahamba ehle kuya ngapho ngawo amanzi asupplya eMzansi Afrika hey ekukhathalekile kodwa ekukhathaleke ngempela inibonisa i-view saqhubeka nayo lo ndlela yaqhubeka indlela yeah living iborder gate ke yaseLesotho esigqitha yona lo border gate hayi la sengiphakathi eMzansi Fixburg nako ngidlulelisa ipassport yami ukuthi bayicheck ukuthi iyona bangishayele nestamp bese ngikhululeke ngenze njalo ukuphuma but no phones are allowed kepha ngoba umjida ayidakhi yenza njalo ngashuta
anibonisa. Yeah, back to Mzansi, back to load shedding.